بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب ما سبحانه وتعالى روجانا عبدت خو امتحانت كتن وجاي هاي دخو را جريت وي هاي جي خونا را جريتن ورب العالمين في چندت زانتن لو ما جیواکی وی في دلت وانا قلب باندن چونكي او مقلب القلوب یه دلات قلب بینتن او الی باشه تا گوله نبویا که پیغمبری علیه الصلاة والسلام وکی سینت خار چوا سینت خار دا بشن و مقلب القلوب وی دلات قلب بینتن اجبرند جي علماء بيجن که چوا وقت قازانه کت کلیتن زیکا برچکا ودتن ها هوسا دل هشت لزدر اتقلبن وجا تو چوا ده سردریت گل خوده کی اگر تو امتحانه کری و جرباندی تا چجارا جیان خودا چه مروف ندیدینه دست بکت باش بون و اهل خیر و هدایت و صلاح بون مروفت باش بون پاشی نقم بو و تحسی پشتینگی کفتت خلطی یادا حتی گنهت مزن کرن از خو شخصی من گله کسی تو سایدیتی و نتشتكي غريبة جي نتشتكي غريبة إنسان شريك لادة فتشتكي طبيعية وكي حسن البصري قوتي لا تعجب لمن هلك كيف هلك يعني او کسی هلاک چوی تو عجب گرتی نبکا چواب هلاک چو بس با العجب ممن نجا كيف نجا عجب گرتی ببا جوه چنده او کسی خلاص ببیتن کانه عجب گرتی با چوا خلاص بو یعنی اگر انسان یه بردوام بی سر هدایت سر باشی دیلده بابا دیر کفتناش حرامی حتی و جواکیت مرید آها عجبی یاد و چنده دا اما اگر انسان که تحسید شرکه در کبید اوه تشکی عادیه چونکه اوه اصلا وکی رب العالمین گوتی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین يعني أي محمد حتى أجر تو الرشد بيجي تو محاولة جيبكي برا بترش خلقي إيمان ناين والروجانة خود تعالى هندك ضال كاتن شريكي در تخيتو هندك بهداتين و أفاهن الروجانة ردة وشد بيتن أمش في جوري بني خود تعالى ده بهداتين وشد بيتن أمش في جوري بني خود تعالى ده شريكي لادة وهر لحظة كهابيتن يا ممكن أفتشيها ردة وجا ام دش كيش جوري بين ودش كيش نوعي بين خدت بيشن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء چه بيت كسي بيجيتن اگر بابت هدايت افكسب هدايت هات و افكسب شريك لادا ابدست من نبيتن از تسليم بم ودش حكي مكالة شريدتن چونكي اصلا چه تشتكي بدستت منينه نخير رب العالمين سبحانه وتعالى كسي مجبور ناكتن كو ضال ببيتن وشريك لادتن ابدا عبد هر قوة برف خوده وبچيتن رب العالمين جي بردوام ده برف ويبعيتن و ده هداية ويدتن و ده دتوي و خود تعالى ويناهلتن ابدا حتى او طاعت خودت هلت وقت عبدي طاعت خوده هلا هنجي رب العالمين جي ده ويهلت كتشاوي او هلا وكي خود تعالى قوتي فلما زاغوا وقتی که دلت وانا اش عبادت ما هاتین لادان وانا بر خوش عبادت ما ورگرای از ازاغ الله قلوبهم خود تعالى دلت وانا ورگرانش حقیه صح که رب العالمين بشن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم رب العالمين چه قومانا گورید وی بگورش وی حالی بو حالی هنه حتی او بخو خود گورن وجبر کو چه کسی که شمش گناه های خالی نینه مروف صالح بردوامش خود ترسيان کو خود تعالى وانا بيريتن لو ما جي الترسيان خود تعالى بحث الدعاء مروف الصالح بمثل سورة آل عمران دا وقت بجن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ربي بشي هداية ما داي تدلت مشرك حق نلا داي
وهب لنا من لدنك رحمة، يا رب اشرخ خوب رحمة بدما، إنك أنت الوهاب، نابكش نابت وهابا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقت خود تعالى ديتي أفه ترسن اش عقوبة خود تعالى ترسن خود وانا بهلتن خود تعالى قنجيد يلوانا كر او ثابت كرن ولا كر خراجرن او هيلان حتى او مران ديل سر شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ام دعاش خود تعالى تين مجي وهواجي السر لا إله إلا الله بهلتن وكاركرنا بلا إله إلا الله حتى رجا قيامته. ربما سبحانه وتعالى روجانا عبدت خو امتحانت یتن کاد خو را گری آن خو نرا گری. اگر تو بجی چوا از ده خلاص بم، چوا دشم خو را گرم، چوا دشم و امتحانه دا ناجح بم برصف، اگر تبوید تشوان بید خود ثبات دتتا، خو را گری دتا، سرکفتن و امتحانه دا دتتا ما دو تشتی. یا ای که بدویه توی حریص بی، توی مجد بی، توی رشد بی سر هنده تشتكي هاي بدوية خودي وي تشتي دلتا دا بينتن. أفا ايك يادوه تشتكي هاي بدوية خودي وي تشتي دلتا دا نبينتن حتى تثابت بكتو ثبات بدتا الوقت امتحانه. إذن دو تشتن، أما أو تشتكو بدوية دلتا دا نبيتن وخود تعالى وي تشتي الدلتا دا نبينتن أو جي بشت راستية و امناهية و سرداب چون بوی پیچه که طاعتی یا تدکی. وقت انسان بطاعت خو مغرور بو والله افید ما ترسیده. وقت خو بینتن ازش اهل طاعتی ما و اهل مزگفتا ما و سنتات کمو خدان سنتمو ازو زینا ازو عرق ازو گنه والله افهنیت ما ترسیده. چونکی وقت تو من یل سر طاعتی مانا تل سر طاعتی اگر ما تل سر طاعتی والله فضل خوده کرمک اجدف خوده ثابت کرنه که خود تعالی داتا نه خیرتنا نه طاعتتا و نه اجره مفروض اوه امهمی گوه خونه دینا خود تعالی و هر واسا خیرانه کن و نه چینه بحشت جی اگر خوده هدایت ما ندد، اگر رب العالمین ثبات ندد ما حتی صحابی جی صحابيجي مفروض أوا باشي وخير نكن أجر خود هداية واندت. يعني رب العالمين فضل جر صحابي أجر هداية واندت ثبات دوانا وكي خود تعالى بش ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أجر نفضل خود تعالى با نرحمه ويبا كش هوا نفسه يباقج ندبو الشركي وبأمر خود تعالى باشا. يعني حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام اف خیرت ویتکرن اف هدایت الدفوی های همی ندبو اگر خود هدایت وی ندابا و فنا خفتنا منه خود تعالى بيشن ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. هذا قلنا خود تعالى اگر ای محمد مثبات نداباته خوراگری من نداباته نزیک بود تو جی برفوانه ببشی. صح که دمایی که آیت خود تعالی چه گفت؟ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. دا في عقوبه این رکات دا عقوبه این رکات دا نخوشی جیانه و یت پشتی مرنیج دا این رکات دا. بس الحمدلله رب العالمین هدایت دا و ثبات دا خوراگری دا. اذا اگر شولی هو ثابتن ازو تو کینه حتى ام عبادت خو بش راز ببین حتى ام اعتماد بدن سر نفسه خو والله اگر رب العالمین ما پلت پیویا نفسه ما با ام ضال بین و دشرکی در کبین. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بردام دعاش خود تعالی کرن دابتن یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لي شأني كله ودا چه بجدن دمایی که دابت ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. يعني يا ربي جاف نقاندن و فکر نکیجی من نهی پیویا نفسا من جاوت خو گرتن و من فکرن چند وقت پیچو هنت وقتی جی یا ربی من نهی پیویا نفسا وقتی ما اف غروره هنش دل خو اینا داره يعني ام بمنت نبین عبادت خو مش دل خو اینا داره ما ولویره ام اوی تشتیدی دل خدا بچین. يعني بدوی نوکه
ام اوی تشتدی خودت ویتن کو دل مدا بینتن تدا بچینی او جی چیه؟ اعتصامه اعتصام بخوده. اعتصام چیه؟ تو دل خوب خود تعالی و گره دی و لش تجی طاعت و عبادت خود تعالی بکن. وقت دلت اب خود تعالی و گره دای بیدن خود تعالی دیتا خلاص کردن و لش تجی بردام یعنی طاعت خود تعالی کردن. و هر گاوه که تو دل خود گره دی هر تشتکی دیوش بلی خوده والله تو نایه پارست. وقت طوفان چه بوی سردم نوح علیه السلام كروي الجهكي فدربو رخكي نوح عليه السلام شو قلت يا بني يا بني أي كرمن اركب معنا ولا سيار بدي الماء ولا تكن مع الكافرين السيار بنشيا ديال الكافرة شو قلت كروي شو قلت قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قلت أيش مسار شياكي أودم بارزيت دل خود شو بجري ده جهكي بلند دش مسار شياكي أودم من بارزيتن من الماء إيش آوه بس يبابه شو قلت نوح عليه السلام شو قلت لا عاصم اليوم من أمر الله أفرو كتشتك نينتش أمر خود بارزيتن أبدا وفعلا نتيجة شبو فكان من المغرقين بوشوان كسايد كو غرقي حتى تتا وقوستن شندي علماء كو في زاناي هني قوتا طلبه خو قوتا اگر شيطان هات و خلطي و گناه البرتا شرين كر تو ده چي كي قوت از ده جهاد ديال كم ده لادم و ده باش ولدم قوت با اگر جارا كادي هات قوت ده جهاد ديال كم اوه و دهش باش ولدم قوت اي كور من اوه هنه لسرتا ده دريج بيتن قوت بونمون اگر تو بر كرك بازي راب چي صايد نافي بازيه دا هاتته و ريكل تجرت و نهلت تو دال باز بي ده چي كي قد ده باش ولدم و ده لحيتنم و ده شريكي كما داري هندي بشي قد ده افدل سرطة دريج بي تو ده بزحمت كويد بلكي تو داخاز هاريكاري شواني بكا او بصانه هي دشته بكتن او بصانه هي دشته بكتن تو جي هر وصا برای هجا خوشكا هجا تو داخاز هاريكاريش خود تعالى بخازة ده بلا شيطان اشتبكت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اگر هاتو شيطاني هات محاولة خوكرن تبسر دبتن بيكولة خوكرن تو خوب خود تعالى بارز الشيطاني هر قوكا رب العالمين زاني تو يمجدي تو الراست قوي تو خوب خود تعالى وبتني جرد دي و تو خوب وي وجرد دي و تو بعمل خوب سردانا چي فعلا تدفيتن تو ثابت بي فعلا تدفيت خوب خود تعالى وجرد دي فعلا تدفيتن تو داخلي بحشت بي تنفتن تو بچي آجري خودت خلاص كتن و ده ثبات دتته و ده قنجي ديالتا كتن اما او كسي پشت خوب عمل خود جرم كتن وخب خود تعالى ونجردت والله أبا ثابت نابت ونشد خورا جريتن صحكي يوسف عليه السلام وقتك وجنك عزيز مصري محاولة كرين ويبسر دابت يوسف عليه السلام چه گوته چه گوته علی باشه گوته از پیغمبرم از کور پیغمبرم از او زینا و فاحشه تو دیم بسر دابه از پیغمبر ابا گوته نه والله بلکی مباشرتا خوب خود تعالى و گریدا و اکثر گوتی معاذ الله از خوب خود تعالى پارزم و پشنگی جبر هندشی جنك عزیز مصری چه گوت گوتی ولقد راودته عن نفسي من محاولة كلمة بسر دبن بس اوی چکر فاستعصم اوی خوب خود تعالى و گردا لو ما هر گاوکا تو بچی جهکی الوجهي تو ترسيش نفس خود بكبيت فطنه دا بكبيت خرابيه دا خلطيه دا مباشر خوب خود تعالى و گرب ده وبجي يا ربي اگر تو من خلاص نكي كس نينا من خلاص يد يا ربي اگر تو من نراجري كس نينا من راجريتم بجي او تو دلات قلب بين دل من ثابت كسر سر دين خو يا او تو دلات هلي سر تشد دل من بهل سر طاعت خو هيفيا نفس خو نبا بجاس مروف المقربين مو مروف طاعت كرم بجي يا ربي اگر تو هداية من ندي اگر تو من نپارزي ازش مروف الظالمم از تقول از گناهكارم بيجي يا ربي اگر تو من نغفريني از بمش مروفة خسارات هنجي رب العالمين دست اجريتن ونا بين عبد خوهمية دارت جيجرت بإذن الله والحمد لله رب العالمين.